Bible oye no kwafo na kwa Elisha nie ababa wa ye frɛ no ohima sewa bonsu ohene ba sewa bonsu interview a oni the God son ekoyeye a nsɛm a okeka wo interview yi mu fa asofofo ho se betimi di nsunsanso obi abrɛ no fitina da yi koyi a tware komensa nifa so ebetimi okay Manuel Nsio enti me Elisha ameti hei me yesusum sorry dey for ye honhom freni ade a me hu onhwe ne yie at the same time on saying sorry to media no ema nipa nyina nhunu ansa na ankoye me hu yanka oka akasa bi se asofo no onimu omo me pa cho se ofa camera e ko sofo bi okọ video no na se nipa no eyi taku ana asempoa e de mane da na watena media ne so e se omo nyina anya difo na papa bi animu a that is curse me ka asem we akire Steve Savio ebia na adom chejua embeye popra no na bia Steve na wo ye wadwuma na ewi ase de obi anu ho a sichire si ho a ode ne nsa ba kosa nkyene agu nanum Steve oma nani na ho na wotene wo nsa we e de hwe obi so a kai se de aka nyina da ne ye no e ba wo so ye wo bloggers pa wo mayi mu a ho ene ye ka ne ma atoto omo hyehye da mu a de ono wo ye no kra de isa we ya kwanya me Steve me fa so de atu ne fo se oma nani na ho opa o meka se enye me na betu ne fo china video we be yen kai du mama na bi and so obade no de yen kwade a che asanso hwemu e wo all media Ghana TV news there also me papa na kwa Elisha the great agwa o ha or message edema amafo dodo na etiwe no wiaso na tie ne ye na share video we efama afoforo na omunya bi enhwe enfama me like so na fa comment no eto the great agwa ene so yasan hia me ma wakwa aba yeah na medofo pacho want to say adumura adumunyam ka oba ade amen na enkwa ene ehumobra ode adum ye ne so yes me fa akwenye so me chia Elisha manyina da bia me kase ye kan Elisha ye dom okay because serve o mayimu minim Omanya Elisha Beniso. Country be ni wa Elisha me Beniso. Na some penifo say di owo din e na yebo. Yes. Ti me fa akwanya yi so na machia memba. Sre kwa ahusan ma obi biara. Sre obo ade se o ma wo mpembo no wahwinti. Obi biara wo ye Elisha ba. Okay. Me pese menye Elisha ba. Obi a wo hwe pese o ye Elisha ba. E kwan be so na san nipa krona na se kwan be so na wo se mefa e na maba be ye wo ba. The number de good TV na se no. Okay. Obi biara wo pese wo na Elisha kasa. E de ne be hia se be ma wo na Elisha kasa. Ebia uye obi a wo hwe mpemprem mu. Ewiase a ye ba na brabo. But won kwa wa brabo a wo bo ni wiase no eni nyina so. Wa brabo eni fapem. Wa brabo unhunu di tire kosi. Eno nti le hia ma wo se wo na Elisha be kasa. Elisha ye honhom freni. Elisha ye nkomheni. Elisha ye obi a Nyankopon twe di ampon e di adi ye honhom atena memu. To frɛ Elisha ehintasem biara ehinta wabrabo mu awunim na aye curse aye ohaw aye amaninya so obi na adome wo so obi na abɔ odua wo wachi so obi na de wo nam nuro so se fie tumi bi na akutia wo ohaw biara wo komu wo frɛ Elisha tumi a wo de menam oba bedai se ehintasem ni nyina didi akyero na se tumi no timi dai na didi a ene na obetimi ayi ade so ana yeden efro so okay it's meye Elisha bano ade se me fa wona mbe ene Elisha nkasa yes. Okay na we know wa opesa wo kan ye papa ho ana se wo meye ne ba bibi beto wa ono ne obey the first person a obe hu ne number ne da screen no ase Intifa na one no enchechenkomo ye hwe ahobambo spiritual protection obi wo ha wo se ahobambo no na no mi twemu na me ho so bi di kuku esi so wo de nsekan ya hyehye mu eno na ekira ahobambo obi so wo ha wo de eye ahoma tuntum e de akyekere ne nsa eno na ekire ahobambo ana ahobambo na nkasa no spiritual protection no asekire no etisen na den na yeje ene ye hu se sani pawe wabone ho ban medase ye din kai ye ka se bambo ye den nanka ye ka sa ahwe yiye kura na ka eno ane bambo okay
because oh sure who yes asem bi nyeden ento na ye ka bambo a bambo ya de to say wo de wo ho esie na sunsun fam o how bi a wani na wo ho so nka bi nhye mu nyeden embeto esan bi nyeden embe san wo ade bi anyame enkaye embeto because you nipa bebe wa ehwe me sabre ya o how bi a wo mu sisi ya no na enye nyame nhyehyeye eso ato no because of say on fa ne hu njaye ewo mu se nyame ne body pa nyina ho by 7 omo otete akonfofo ne abosonfo omo nyina se nyame bo omo ho by nti let's say all powers belongs to God to me nyina yo bo ade nyankropo twedi ampodia enu nti obi a pagya nsuo pagya nsa o de kire osoro okay e kire se to me e osoro dia na ye ka bambo nipa bia wo hyebre mu e wo botaye nti a wo ba wiase betu bedru wiase ni mu na wamfa wachi enja botaye nti a wo ba he no entimi mbam nunti ne ye wo akora bi ya afofra ye gye nwira fitaa ne ye de akata wo ho e di nti a ye protect wo hanya wo de ba wiase wo star edi enti ne ye gye obi a wa ye mfa de tuntum nkata ne ho ye gye obi a wa ye de fita de akata wo ho ye de ye kire wo se ehan na wo de ba wiase ne mra mu sa asumi busa de wo hwe Elisha se after say ye de fita akata wo ho no hwan na di ensuo ka wuti edware wo hwan na di nsuo twetwe wo nan sa de be ya wo benya nan agina so wo wiase hwan na di nsuo twetwe wo nsa sa de be ya wo benya nsa wa atiasefo asase so tikra sa nipa ne ye hwan enu nti sa de a na behia se enne ya waye nipa yi sa brand na wusa enne waye nipa enti ebehia se odi wo hu beje sunsum kani bi because waye nipa de a enne na hyebre bi ye den e wo wanim e wo sa wo konkodru okay ma men ka asem nkyerɛw okay on se ye wo abofra ba wiase a ye friend no yen esukonoma esukonoma ne ye de yen oye abofra sa abre no ye de nsuo ne so ne ketrema so okay ontumi ndimo ontumi ndi bibia oye esukonoma nti nsuo nko an ye de e ma no anom okay ebedru brebi no na ye de watena se ye de watena se o ye be ma ye se abamu a oye oba yesi ababawa me babawa ananti o te baba mu an watena se o sanetie ebedru brebi na ye befrɛ abrante no sa brande wanyini ababawa no sa brande wa ye den wanyini ebedru brebi na ye befrɛ papa no maame no papa no maame no ebedru brebi na ye befrɛ nana no because I don't know papa biem wo ye nana wa wo ama wo masoso aye den abewo nti wo onya sukodoma onya abaamu ha onya abrante onya papa no wa be ye nana after nana no na adaka si ho ye den ehwe we kire wo se ade e wa hyase wa atiasefo asase su bia wo na wieye sadia wo ba wiase ni ma wa anya abofra nkosi awieye no kai sa wo nya panyini so nkosi awieye bra bi ba wiase be po nti da bia Elisha me ka asem bi se ye ba wiase we botaye binti nti Bible si obi wu na ye nsie ne yi a opon ba so wo mfaso wo sena no ade e be ma obi awu ama ye sie ne yi ne se wo ba obra ti mi busa banyansafo se die woni bibi tai na chie no obede wa bobra nti 2025 fa wo huja pesunsum kani bi na won tai wachi wo sunsum fam sade beya ehan na wo wanim no esu bebue na wo han so bia oyiye ye kwai mu ano no da bia me ka se mi se sika ye mpe yenya enne ya me ne wo ka se obi atam 10,000 wo de ache obi obi so bebre afi fitine kopim afi na wieye 12 months onya bida
And they obi atam 10,000 which is 100 million Ghana sikamu obi afa de ache obi obi so bebre abosomi dumienu afi fiti ne kopem afi na wiye 10,000 onya bida medofo obeji edi se obi hwe me Elisha wanya more than 50 years e wo wiase ya obaye be sika ye friend of 5,000 Ghana onya bida aye onu ankasa onya bida oni wiase na eno na ya na ebasen eden edeba e kire busu ya ufrim e kire shebra wo de ba wiase enu nti na me ka shebre ho asem Bible say awurade oye nokwafo se wo yi kire na wasɛn no but nyame odai bibie die no na wo kire wo say you should work on it nyame odai hintasem adi na wo kire wo say tu ho anamon na eye papa abam eye bone a aparew na wo de sofo bia hye wo nkoma na waje atum so na wote ho na wote ho no wo se hwan na ma ne meye yie enkom hye eni nyuma na ye den enam na ye de banche ma no wan fa ngosi ja so a e ba be ye fufuo banche kura re hwe process e fam ansa na be ye fufuo ama wadi okoto no wa bedwa na wa noa na wa wo na wuwi a wafra na be ye fufuo enti nkom hye ni nyuma na ye den enam ade biara e wo wi ase aye yie bia no e fa process mu ti mesre banyansafo a wo hwe Elisha wa fra difuo nyina wa fra akomhyefo wa fra komfofo ene kware what to atese na namunuro so eso de wa bra boterete hwe Elisha nie me ye fra me se agya mfa nche me chance wan kame da bia me ka kire me wa kwantu se hwe yi o enkofom obi na obi fa akire de wo bra me a menim wo wo ya wo ba no menim wo wo police ni a ne ba kwa ya ade ne yakoche no osem ye police ni ntimu nya me ba no ye do be fem kakra ba enye bebre nti me ka kire mba bia se enkofom obi da bio na bia ne dia me di nim wo nipa ne be frɛ no odi foforo na be bere me enti before me hunu sese me ba na maye ne se ne bia na aka achi nti wote ho ahwe wo hu yi okay okay wi ase obi nima na obi kire ya na mpani omo ka se mi se obi se ne ba ye fufuo no ode tai ne machi ne pache ba yi fufuo bia ne wi ase obi o ha se ne ba ye ne be papa de pon ne busua ho ban ode pon ne ba ho ban oboa do be ka se bia aboa me busa o kraman kokko onka kraman tuntum wonka fufuo wonka ndi ba yi fufuo no wai ba ye bia nu a o ye fufuo ma men ka asem wi me ne wo ka sai na sa asem ya ba mu okay ababa we bi ohun omo me no wa kan ho as by jinx last week is the last 2 weeks ohima se wa bonsu ohene ba se wa bonsu ohene ba mum me pa shwan yo ne ho asema ba ontie me na kwa Elisha okay ba hu ni interview bi a oni obia na yeye I think said the God's son as a Alexis the God's son yes okay na ensem bi a waka no wo sa video ni mo no okay sa video no I think say me wo mo fan so screen so en fama me onhwe ni yie ebe ye nsunsanso ama no ensem na wo ka o video ye dash screen ni sui onhwe ni yie video no e ha se wo say Ghana ha say ja asofofo magidin bia ni hɔ a wono wo hene ba se wa bonsu onim no onim ne san sunsun fam ana honam fam no de wanchi modie okay enti me Elisha ameti hai me yesusun sorry for ye honhom freni ade a me hu onhwe ne yie at the same time on saying sorry to media no ema nipa nyina ehunu ansa na ankoye me hu yanka onka sorry fantre media se on be video said ye wotena so edi asofo binum ho few the God son bo we di oso ominim no oh wey onye difuo bia jaba mu nyina din onye careful
ni wiase yesi yanka ni wachi a osi agro ye de oka kasa bi se asofo no onim wo mo me pa cho se ofa camera eko sofo bi okọ video no na se nipa no eyi taku ana asempoa de mane da na watena media ne so ese omu nyina anya difo na papa bi animu a that is curse curse ewo ohene ba se wa so eyo how mano ana unim sabio se wako obi ho ana o man taku sempoa na oseme pa cha ofa enye nta me ba ye dia different okay be se wako obi ho da ema ni man etu ni botom man ni sika ema ni so mu je na se ne eya wo se wanya baabi esi nti wanya authority se wo betumi atena se edi asofo ho few o ye bo we din na waka asembone ye bo we din na waka asembone but nipa ne so wo ka ne ho asembone no ebi asebe nipa wo ne na ase nye ba ko nye mienu nye miensa eye nipa apem ene wo nipa ne na ase na sevi obi papa sofo na wo ba ko 45 ko edi ne ho few do you think say bi hira beba ba ono so wonje Ghana sofo ndi because oni on manante wonim se ne omoni ma bi eye omatwie frakadam to onje Ghana sofo bi ndi enka ne de wagidi nti kasa me kan ye ne se waji obi di se wonji obi ndi me ka asem a eye spiritual me ka sunsumu asem ne kire no se wako obi ho amana manisika dade ya on beka sorry na bibia tuntwa because womwa wako won ho womwa obo wondin die nani bebo video no su bi obeye ho no e de oha bebre baba wa no asem je me want ma say obi biara wo call ni hoda eko ni koye interview say me no te hei na oyi otu ni boto man is ka say oh me di weja wo kwaje a wo je ye madam yes say jame kwai na me nsan me ho yeso ababa wa no ase o ma ne ho kwai ta ewi aso ho da bia me ka ase mi se sika emanipa ya hantan sika emanipa ya homaso sika emanipa ya dia ensese woye beto be wie no wanu ne ho so na wa ya de kura ye den awie dimi ko tia se na second se enya asofo ya obobo wondin ene ma wo mo ho kwai e ma baba wa ne ben wo mo a nka akwanya ben na wo wo se otumi ye de wo ye because minhu nyansa ewom de ababa wa ne ye no minhu nyansa ewom ohima Elisha nie me ka no kra kire wo ne sesa edifo a wo ne di God son etena ase ye hu video nsama wo keka wo video nim no se na wada ene wani ate tena ase le video ni biem but I will say me ka asem yesunsu masem no wo kire bi you will see say asaman komisheni be ka ye no abam e ma na nyansa e den na wo hu e fa ne ho de mi hu ne nya ha no asem okay but the me can say ni only grande for spiritual side enti savio obia unni granding na wutumi gina ho say ana obia ni hwe ana hwan we di for papa we then e ba wo so ma wo yesa ba me so wo hu no say bia sabi wa gina ye for spiritual me hu no sa ni sa sunsumu no nye me hu no sa ye fa bible ni fenwe mu nhade me hu no sa wo enti onya careful na oma enye ne se kakra hye ne botom na de wo no eye obi de da kropa de serious Bible oye no kwafo na kwa Elisha nie ababa wa ye frɛ no ohima sewa bonsu interview a oni the God son ekoye nsema okeka wo interview yi mu fa asofofo ho yi sebetimi di sunsanso obi abrɛ no
fitina da yi koyi a tware kɔ me nsa nifa so ebetimi okay manu ansi o manu ansi hwɛ ewi ase wo ho eya na eya nti o se me kan kasa bi se asofo ne ma o mo ho kwai ma ne ye den eben no na nka wontumi metena se sofo bi a wagidi wo gan na ha ya sem we dey me sister penyi ai o hene ba se wa we dey chirima sene ye chechira abo bebe ye chechira abo wane isi eda no one obi nim asem yi me be ka say uncle saying sorry to obi nim na obi nim no so no yawde bi e woni mu no so mfa nche no na bibi atonye de entwa hwe ye nyina ye kan ne o beto wo kyena hwan nim ye nyina ye kan ne beto wo kyena e bia na sabre na o haw bi ato na di God san na wote wo nchen a asa sebe so so osuo so wogege wo so ma wo kan de ense se wo kan wo bedru kyena bi no na woni ho sa interview no Ghana fo bi say I say na wa owo high I say na wa tafri bi ka wa tafri de bibi enti se di God san de enti na onim se bia aba wa no o de bibia kana no a one ne tena se ma ne kika nse mati sa eye hype bi na di God san open anase sen eye serious ha so betumi atena se na adifo akesefo a ewo o mayi mu madam onim so many years a obi dia nyamedwuma na wutumi da ko petena se ye bo na di God san obosofo we din osi o fanasem to ho we wo ye sofo we wo nye sofo we wo ye sei o ye nyame una wo be ye onyame adwuma ma no ana osoro di atemuam ahye ne nza na won say ebia one nanante wo hu sofo ne niema bia wo ye no won se mfata say ye be friend sofo ono na be kire say obi fata na obi mfata why na this authority na ma ohima se wabonsu no wo hu say bia me ne obi nam nipa me hu ne pe ana me ne nanante me hu se ni suban nye so obi sa me asema me ka se sa nipa we de ni suban nye te bia asem na me so we ka se bia oni o manante is we hu so mu suban no ka kasa bi se Ghana hadifo bi anye den eniha na let me ask say Ghana ha ye wa atiasefo wa ha sure nti sa atiasefo mu dia ene na wonyankropon twedi ampon na komhyefo so ye den ewo mani mu nti sabio one ba ko mienu bi akogoro na anko wie ne yi a onfa nsaye difo nyina nti kasa bi o kan ni wo mu se Ghana ha difo nyina no de wo ye popra bia wonim no se wa bonsu me unim me nti se wonim me de a ene wo ntwa na asem ne so ayo Jamaica what ma say okay e bia difo bi a wo ne ho no wo ye bibi ma hunu se nipa we de anya yie bet me wonim me nti sansem a happen no madam de wa chire nye me nkasa de wa chire ye de wa chire enye nti se wa bonsu onso camera na on saying sorry na adifo no because obi odi na ni behunu video ni bia no enye me nkasa ye enye nti mesre obi biara wo hwe na kwa Elisha se onfa video wi en send it ohene ba se wa bonsu ana di God san so no mesre no oye na djuma kama neso baabia na wama onua bande nsem ne kɔ no enye ne papa mu a okay ema baabi kra no mete se di God san ne ka se ne de asa wama interview ne kra den afro no eye too much so asa na obobo ponche ne kakanka eye too much because she me ka kasa bi se wo hima se wa bonsu ye ba kofu be sofu bi o abon dia nipa egu ne nase nye nipa ketwa okay na wutumi tena wo se adifo we nyina papa bi ani na wo ye nyame ade o kasa o nyame djuma ne efom de me ka ne se ade we no ye hunu ye huhu bebre asisi atwam enti me mpese de me hu no ebesi nti no na me say mesre no de e ba ne so enye spiritual enye mesre no we onya hwe mimi hu sika wanya obi wode ese ne de no wodadem onya hwe nti onye careful because Ghana had the for you were dangerous people so ma men ja asama ba
I am ready. I don't know. Ayana was so Senebeya, Mrs. Tapay, or Hinebase, Wabonsu. Ne sabiti me aka video inene wabe pacho video and video afi ena circulate trendy with social media and so concerning on no binim sense ma sisi no so ababe bom no na ma wo so ediaman aside of Hinebase Wabonsu wo bia ono so wonya yitwe bia fa ne ho ana enipa o ka ho ya brand ya friend Steve Media. Steve Media. Yes. Prophet Stephen Adum Chejia blogger. Me ka asem we actually Steve. Savio ebia na Adum Chejia. Embe ye popra no. Na bia Steve na wo ye wadwuma. No kre. Na ewi ase de obi anu wa sichiri si ho a ode ne nsa ba kosa nkyene agu nanum. Enkyene ede na so yemfa ngu milo mu. Esichiri ede na so yemfa ngu nkwai mu. Hwe Steve Oma nani na ho. Na wotena won sawe e de hwe obi so a kai se de aka nyina da ne ye no e ba wo so. So Steve o ye adwuma ma Adom Chejua mini haw. Be se ninsem bi o ho a okofa sofo we hu asem. No de abeta ka Adom Chejua. Okofa we no de abeta ga Adom Chejua. Said the beya all the time na say obenya followers. Hwe ye wo bloggers pa wo mayi mu a ho ene ye ka ne ma atoto omo hyehye dem a de ono ye no kra di isa enti we ya kwanya me Steve me faso de atu ne fo se oma nani na ho opa o meka se enye me na betu ne fo but wo chena video we be ye nkai du mama na bi onye careful dia wo bia no wani nso so ohune say oben papa yi nti obi ani wo bitimi de ne downfall e dia ba papa de ye papa Prophet Stephen Adom Chejua mpachwan na ebi amansa no wo ba na eno de ebi di kan ba nti ono kura obekọ enche obekwan obetwam kura enche ye ntini din biem ye papa Prophet the second obetwam enche mi busa se ebi amansa na wo ba na ebi ba ya nsa na wo ba ba ya se ni di na be chi ejina ache why ade me manimo ne ye na so on transum kusi awie ye nti nipa me ente ase edrubre bu obi o ayi eberenza ha eberenza ewurade from kwai ne hutu na solifie na unya baby ntia edrubre bi ene edam sai yi na wona mu kra ntete akra wunhia na kwa ni mu edrubre bi eber edisen obinim why traffic highest traffic pa edrubre bi obofo kwakwanchi obofo won kwaso wate edrubre bi na why na so okura dom so ne kwakwanchi enu achi na mo paso ye den ebeso mu na mere tetefo ka be dom kura de ato ho tetefo na nkasam de me de o mato me fo mo ma me de o mo afri 204 205 die yam dom ye den me de o mo ba enu nkoda nchen mopa ebe gina so a na nye gina ketwa do you know say mopa ko ye ya na adom abehye hoyi nti mopa echi no adom na abehye ho enti ho na ka kire wo say adom so madam Ghana obi ani hanom a watena so adi mfiedu obi ani ho na de o ba sisi ya no kra de medene ho asem beba de o beba no medene ho asem beba Prophet Stephen Adom Chejua edin kofoma de wo be pe de o ba no owo mu dada medene owom medene ho asem beba okay na eja na edru ne so no ebe pie gidigidi edom edi Adom Chejua chi nyina be pu afri
Intimate no ho asem beba. Yenya ye wa twen. Na so nipa nte ase se eye saa na nyame ye na de. Nti nyame ma wade ne na ye papa fa ye ajapade. Ochena de ade ma wo ne ene na afa de kro ne ya de papa. E ma ne nya wo se ne manya ochena menya ochena wunya ochena wo besu. Nti wunya de papa ne fa ye nhira de ma wo. Sanity. The all banana odin. Yes. Ha. Okay. Now quite like share do besi wa ha wasem bia obeka e de twatoa. Asem wa me pesa make nyina ne se. Enipa nyina ma wani na ho. Okay. De wi ase. Enye ni kan ne ye de nante. Sunsun mu asem eyehu esne honam fam. Ade a chen yetena ye kam ne yatu ne yapie. Na yakọ ne yaba ne yabeda ne yada ne yasori. Yaso niema ye na nanadwe no nye nipa nyina enim. Timesra obi biara wo hwe Elisha se. So wonni sunsun bi kai wachi a e Elisha nkasa. At the same time, niema bi entuto yie ma wasetena hwe ne yie. Na nipa biara so a mebo wudin wa ha ka asem. Na eye ne papa muo no, hwe se obetu hu anamo. Ne wi ase de mihu ya anka no. Na sei. My number here 0546 737883 0546 737883 na kwa Elisha ni. All right, ebusia yedemo ebesi wa hasei yebesanso ehia biem All Media Ghana TV ohima de pa enimidi mo my life.